Good morning, guys. Morning. Okay. Okay. How you doing, brother? Thank you so much. Got it? Yeah. And finally,นี่ខ្ញុំអត់មានបានចាំកាមេរ៉ាទេអូខេឥឡូវថ្ងៃនេះថ្ងៃច័ន្ទខែ8ថ្ងៃទី3 So Monday August 3rd and 10:25 a.m. in the morning. Okay. I just get out of my work and I get home, take a shower, and today I wait my delivery one item. Okay, I hope that it's not the same one like camera I bought it from Best Buy. So this is the time that they said between 10:25 to 12 p.m. 10:25 a.m. to 12 p.m. So now I'm waiting outside. Camera standing for because I'm doing vlogs. So I always like need stand. So that is I pay almost like $400, right? That is so expensive here at the time. I show you tripod that I bought. I show you here a little bit right here. នេះឃើញអត់នេះឃើញអានេះជើងសម្រាប់កាមេរ៉ាហើយមើលតម្លៃវា300ជាងតាមពិតតម្លៃវា400ជាងប៉ុន្តែដល់ពេលខ្ញុំស្គលចុះស្គលឡើងទៅខ្ញុំមើលចុះមើលឡើងវា discount so it usually $400 yeah that is the real price $399 but I bought in the discount price is around like 30 something so discount like $70 so that is so expensive but you know as a content creator I really need it so just one stand it so I don't know like that is a good use for the vlog or not but let's see right now that is coming today so I'm waiting in the front of the house គួយចាំខ្ញុំគួយចាំវាស្មានណាវាមកលាក់ទូរស័ព្ទឥឡូវខ្ញុំគួយចាំជាមួយតិចមកតិចអ្នកហ្នឹងអូតិចនេះព្រោះវាដាក់10ម៉ោង10 between ម៉ោង10:25 AM ទៅម៉ោង12 ចឹងទៅឥឡូវខ្ញុំមកចាំសុកចិត្តអត់គេងទៀតមកវាធ្វើការមិញហើយសុកចិត្តថាសុកចិត្តចាំវាសិនអង្គុយឆែកមើលនេះគេអ្នកនេះក្នុងហ្នឹងឃើញវាថា so the arriving on the August 3rd 2026 between 10:25 am to 12:25 pm ចឹងយើងចុចមើល update ហ្នឹងទៅនេះ so មកហ្នឹង address ខ្ញុំហ្នឹងនេះឥឡូវវាដល់ Carson ហើយតែខ្ញុំដឹងថាវានឹងមកដល់នេះមកខ្ទង់បណ្ដប់ឬក៏មិនទេយើងចាំមើលវាទៅហើយរងថ្ងៃបើសិនជាបានធ្វើ content អីមួយបានផុសចេញជាវីដេអូទេខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ខ្ញុំនិយាយថាបើអត់មានបានចេញជាវីដេអូអីមួយអត់សុបាយចិត្តអញ្ចឹងត្រូវតែចេញវីដេអូឲ្យបានទៅបីវីដេអូអីក៏ដោយ I don't care just keep posting no matter how many like comment share or view that I have that I get I don't care I just keep posting and I don't care who watching or not sharing comment whatever just do what that is I love from I'm do it from my heart you know នេះនៅតែលឺសលេងច្បាស់អញ្ចឹងតែខ្ញុំសុខចិត្តអូយ so excited ដែរកុំឲ្យខកចិត្តដល់រឿងកាមេរ៉ានេះអាការកាមេរ៉ាខ្ញុំខកចិត្តអញ្ចឹងហើយនេះខ្ញុំសុខចិត្តអត់គេងម៉ោង10ជាងនេះវាថាម៉ោង10:25ទៅម៉ោង2:10ជាងឥឡូវអត់តាន់ឃើញមកខ្ញុំទន្ទឹងរង់ចាំ excited មកខ្ញុំដឹងថាឡានមួយដែរដែលជាអ្នកដឹក delivery កញ្ចប់ item របស់ខ្ញុំមកហ្នឹងអូយចាំត្រង់ដើម្បី content អ្នកនរនេះដើម្បី content រយៈពេល3ម៉ោងខ្ញុំសុខចិត្តអត់តញ៉ាំបាយអូតែអស់គ្នាឃើញឡានអាធំមកខ្ញុំចាំយកនៅនឹងមក fit អីប៉ុណ្ណាដែរអានេះក្រុមហ៊ុននេះគេដឹកមកឡានគេប៉ុណ្ណាដែរខ្ញុំចាំមកដល់ហើយបងប្អូនវ៉ាវដល់នេះខ្ញុំបានមកឥឡូវឡានគេឈប់ប៉ុណ្ណានេះ Fit X ហ្មងនេះមិនលក្ខណៈដកដាស់ខាង Hey hi how you doing brother Thank you so much Got it? Yeah
And finally I've been waiting for almost 1 hour. Oh, really? Thank you so much, man. Good luck. Have a good day. Mọi người right here. Lôi vậy. Ta nhưng mà nhưng mà anh bọc ai nữa hay bạn mơ tí chứ. Thằng nó bị xịt sấy cái. Mình ấy quá, còn nó nè. Lụp nè nó nè. Ôi trời ơi. Oh my god. Look. Oh my god. Buôn đôi đờ la nè, nè buôn đôi đờ la. So that is $400 for this tripod. I've been waiting for 2 months already. No, 1 month, sorry. So mẹ em đã trương camera bỏ nhóm trời má sụp chết thiên chùm này lối buôn đôi đờ lá tay nhà nắng nữa nè cười vậy đầm bay nâng cham đã chơi máu. Oh my goodness. Nhưng thằng thơ video review hay nhưng tay nhà mùi nước chơi mùi nước đạp về lầu bia tiết nó học sụp bia chẳng chất khăn là phần nó chất bè mồi đây hai từ sờ lá nhé cứ miên là phần ai nè anh ấy bản tính máu bọc kê mê nó miên là cái này nè về bài chẳng video nhưng miên là phần này cũng phải truy lại share còn có làm rồi là bắn đằng chạm. Ok bye bye. Ôi ba này tên ôi tên ta vô sai đã thì chẳng video nhóm miên phần ấy cũng phải truy lại share hello cho tê hơi nhằm ai xin chụp chơi này nó chậm đạp ra rồi nó review này nó tập ban ông bữa tha review lôi thôi rồi thì bạn mới tha chạy lấy nó thật thọc ra ở những chưa cần thằng ghế tớ nữa sụp ra nè thơm hố và toàn nhám là sụp chết này. Ô đôi là khuya câu nữa nè lỗi bạn đi chốt ở vào tục này. Don't forget to follow and subscribe my